Ja sam Tibor Petrik iz Novog Sada i želim da vam kažem da u svakom životu naroda dođe vreme kada vlast zaboravi da je ona tu zbog građana. Zato je možda vreme da izađete, da im pokažete gde im je zapravo mesto. Marija Bulac, Beograd. Dragi Makedonci i Makedonke, prijatelji, kolegi, poznanici i svi vi ostali, nemojte odustajati u borbi za pravednije i bolje društvo u Makedoniji i onda kada izborite bitku na ulicama. Ardian Hačkaj, Gadiran. Vështes revolucionin të shumëgjyrësh. Može. Ja sam Marika iz Brightona i ja protestujem. Nada iz Zagreba i ja protestiram. Ja sam Jeliha, dolazim iz Zenice i podržavam farbanje zgrada u svim bojama za bolju revoluciju, bolji život i... Ja sam Vedran Žikić, dolazim iz Prijedora, Bosne, Beča i cijele Evrope. Podržavam demokratsku revoluciju u Makedoniji zato što je to revolucija svih nas. Ja sam Karlo Polak iz Udruženja ljubitelja železnice i Zelene omladine Srbije. Podržavamo Makedonce, makedonske građane u borbi za svoja građanska i politička prava. Aleksandar Simodić, European Movement in Serbia, local council Novi Sad. I do protest. Аз съм Игор. Аз протестирам.